Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Hi ndlela yaleyo ma amukela eka Dilolostro channel laha ka nkandziyiso lowu hi lavaka hi vulavula hi swilo swimbirhi ku nga psychology mabyongo Jimis hi tlhela hi ya vulavula hi Lura B. Psychology u fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga tivisa leswaku eka lembe ra 2025 swin'wanyana leswikulukumba swi le ndleleni kumbexana swin'wanyana swa matimba swi le ndleleni. Eka xithombe lexi Psychology yi nga fika a xi posta u le studio se leswi nga va swi karhi swi hi byela leswaku Psychology a nga va se a sungule ku tirha project ya yena lembe ra 2025 kasi hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri nga hundza Psychology u ze hi ku hembela xitshungu laha a tshembisi leswaku ku ta va na December Bvonyo leyi nga ha humangiki, laha a nga tlhela a hi tsundzuxa hi siku ra 15 eka n'hweti ya Hukuri eka lembe ra 2024 laha a nga fika a tsala leswaku ahee xi kona xitako. Se hi marito lamawani a hi tiyisisela leswaku eka n'hweti ya N'wendzamhala December Bvonyo yi nga huma kumbexana ku ta va na swin'wana leswi nga ta va swi ri kona kambe ku va na nchumu lexi Psychology a nga xi humesa. Kambe eka lembe ra 2025 ku hi laha a nga tshembisa ha kona u tshembisi leswaku u ta humesa project ya yena hi Paseka ku kota N'wexemu. Hi ta tsundzuka leswaku N'wexemu hi Paseka u swi kotini ku va a humesa project ya yena. Se loko hi hundza kwalano hi ya eka xiyimbeleri Lura B loyi a nga ku tirheni kahle eka swa vunanga bya yena. Hi ta tsundzuka leswaku Lura B a hi khale a ha ku sungula timhaka ta vunanga kambe u le ku tirheni kahle swinene. Hi vone a fika a wina na sagwadi eka masagwadi ya Munghana Lonene FM makombandlela ya vu-19 laha a nga fika a wina sagwadi ra Best Collaboration eka risimu leri a nga fika a tirhisana na nkulu wa munhu Dokodela Thomas Chauke. Kasi eka siku ra tolo hi fike hi vona Lura B a ri etindlwini ta vuhaxi ta ka SABC eka nongonoko lowu nga thyiwa leswaku Expression lowu tlangaka eka xitichi xa ka SABC 1 leyi ku nga mhaka ya kahle swinene, laha a nga tlhela a nyikiwa na nkarhi leswaku a nyanyula ntshungu eka makombakule leyi hi vonaka ku ri mhaka ya kahle swinene. Swa kala leswaku loko xiyimbeleri wa ku nghena eka vunanga u kumeka u karhi u boxeketa hi ndlela leyiwani. Ndzi vona ingaku Lura B eka gondzo ra yena ra swa vuyimbeleri leri a ri tekeke ni vona swi ri ku n'wi fambeleni kahle. Swa karhi ku boxeketa leswi hi swi belaka mavoko swa kala eka xiyimbeleri lexi ha ku nghenaka. Swin'wanyana swiyimbeleri swa tinghenelerisa eka swa vunanga ivi swi koka malembe yo tala mi kuma leswaku a swi le ku boxeketeni kambe loko hi languta Lura B hi vona swi ri ku n'wi fambeleni. Se hi swi bela mavoko sweswo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.